lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo papagayam. Naimbag nga oras yu amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a George. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a George. May saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube ket may satoy programam kadagiti padpadaanak iti inaldaw. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay toy pakasaritaan ti biag ko a madama a pagdaldalanak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Agsubliak sa laangan ni abroad, George. Ha? Ne, tapay mo't Margie. Kalahat mo dahil na desisyon mo. Masikuranak nga ro diti balay. Kan maysa, nagrigat ti awan paggadan na. Kang runaan iti amin, narigat ti awan kukwarta na. Di agbirok kay ti mabalin mo panggadan dito eh. Wano saan, agnegosyo ka laangan. Wan kumaa, ngambasit mat ti matgadan dito eh. Adayo amay mayat iti abroad, tadakdakal ti sweldo. Ay na, parehas mo't lang bakit. Apay, di mo. Ano dakdakil ti sweldom, kat dakdakil mo't ti paggastusam. No mabalbalin, jak kuman kayat nga ginadayo tamanayin. Uray no di mo kayat, no isumat ti kayat ko. Awan mo't lang mabalinam, George. Ah? Basta kayat kong agsubli iti abroad. Isu apalubusan na. Bakit? Awanan ti adu pay asao. Inton bigat matlaan, rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Agsubli ka iji abroad kuna Marjay. Wan nanang, awan matlaang ar-aramidok ditoy. Iso nga agsubli aklaangan iji abroad. Anya nga iti kuna ni George. Pinalubusan na kakadeng agsublay. Madlaw adi na kayat. Ngam awan maaramidan na siyak matlaang ti matungpal nanang. Apay awan masapulam aya ditoy apagtrabahuam no bilang. Awan nga rod nanang. No adda ko madisaan ako nga agsubli iji abroad. Narigat ti awan trabaho na. Jak magatang dagiti kayat ko agatangan. Wan matkit di Nasaysaya at ngagpaisaw no adamot bukod mo a kwarta. Tapno saan ka lang amang namnama iti asawa manakaw. Husto kayo nanang. Malaksid nga da bukod ko a kwarta. Matulungan kayo pay. Mapawitan kayo iti kwartayo kanda dumapay a masapsapol yu diti balay. No kasta, nagpamanila gaya ba? Kay manugang tabakat. Wan, intulod ni George. Nagrubot na itay parbangon. Talaga nga impilit latamo ni Margie, kayat na. Ay, wan amumatan jay manugang ta. Saan nga agpaabak? Noan niya ti kayat na isulatan. Kasano, kit naturay mo't nga raw. Saan mo't akabailan di anak ta atob nga rin? Day tangarod ka't. Iso asaan na abagay tinagan na a George. Ha? Ti maibagay kan kwa na anagan kat Andres. Si kamot bakit? Lukwam mo't anak ta. Puno mo't lakay. Nga may naturturay ta asawa na. Anderen launay ni Marjay. Kat jay mo't anak ta. Itultulok na latan, akas jay titrato ti asawa na kunkwana. Naita ti pangkitaa ba talaga anasing pa, di anak tabakay. Nay, si kamot gayam George Barok. Dumalon ka Agtugaw ka. Ang yaman imayak ta umay ko kumadamagan no imawag ka da kayo ta asawa. Wan, imawag mo't itay Barok. Kalkalpas milaang anagsarita. Ha? Apay ka day. Ikwa. Diyak ngamin makontak ti roaming number na. Agraman ti messenger na. Kung naklakit din, noon niya tinapasama kin ko na.
Ay, aguray ka. Barbaron samad nga agpaiso di number nga inusar na. Kasta ka di? Wen, amang ano nagsukat iti number, iso ako nam adi mo makontak. Urayom latan, ta amang ano awagan na kamutlaang dayjay. Sapay la kung ang ruta kasta. Masiguradok day tabarok. Wen no saan, si kalaangan ti mangawag kenkwana. Mabiit laang taalaak ti cellphone ko, takitaam ti numero ngay naramat na. Anya ngay ti plano mita anak ko. Jak may mo nanang. Ang ingay ta. Pampanunutok pa'y laing no niya tinagkurala. Tapay akin hikayat mo ni Margie ti makisina kanya. Awan mo't makitak ang nagkuranga man ako. Dayjay laeng no si kamot nga agpaiso ti ayan tibit daw. Amangan no addamot kalukwan nga inaramid mo adimi ang mukin ni tatang mo. Kasano ako mamot ngayon nga garamid iti kalukwan. Kat amuyo mo't abalay trabaho. Trabaho balay laeng tayan ko. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado ako. Talaga nga awan. Promise. Ay talaga siguro asaan ang makontento ti asawam kan ka Iso a pinanawan na kan. Ay, nanang. Igaad mo kit ditag trabaho. Ipakitam kan kwa na nga uray sininaan na kan. Kabailam lat na ti agpatuloy iti biyan. George, anak ka. Nanang, tatang, iso ni Joyce, nobya. Agmano tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Ayun gayam, masikugan ni Joyce, iso nga inyawid kon. Ha? Masikog ko na George. Wala nanang. Pudnuti ko na ni George, nana. Diyak kaya ti agawid ijay balay, akas ti kasasaad ko. Iso asimurot akon akin ni George dito'y balayo. Anya ngay ti plano yu ita, anak ko. Agdan na kami agin ni Joyce, nanang, tatang. Ha? Ay, kita kayo si Magamu, anak ko. Ang dami tin panunot yaw. Amo yung tinasayaat kung saan. Iso ada kayo nga rurin di makaamaw nga desisyon para iti magbagiyaw. Sa dino ti papanam, George? Mapanak ijenda pare Jackson. Birthday na ngamin ita. Agpapinikpikan ka no ije boarding house na. Anyan tumanin nga oras ti panagawid mo ngay. Na, Jack pala nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man ti bagbaga. Di ka unay manan agpakarabi, Amumot adandani ako nagpasngay. Uy, unay ka lagi tinay. Mabitak lang ijay. Agawid akmit lang nga dagos. Sige, tamabana ko. Ay, agore ka. Nalipatak ka anti gitarak. Kunak man lo ko ng mga agawid ka adagos. Apay ngay nga itugot mo manan ta gitaram. Ay, kat agjaming kami mo't basit birthday nga rod mo't di papanak. Bakit? Siguradwam lang ang agawid ka adagos, George. Wen, daanag mo na ya. Sige, tamabana kon. Nagatang mo ka di amin, hindi ko na magatangam. Wen. Mala, itulog kang harutan ni di apartment. Tas saak tumot lang ang rumwar. Papanamanin aya. Agpapa-extra ni pare Jackson. Ada ka nung amin biglang lakad na. Siyak ti mang-extrakin ko na iti pagsisitan na abari jaili. Anya? Amumot adandani akon agpasngay. Ngamday takit din set kas kadagig mo ti ipang pangrunam? Saan mo't nga iti kasta? Masaya ang anak lang amin. Siyempre, isupay mo't at itangdan ko nga inayon ta iti usarin ta. Nang runa, kat kasta nga rod adandani ka nagpasngay. Sigurado adakkel agatan ti kasapulan into naganak ka. No kasta nga rod, sumurutak. Anya? Sumurutak ijay bar. Angam Joyce. Basta, sumurutak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapat ha. Nagawid kamat bakit? Kunak man no urayon pa'y ngagpas nga di manugang tasakan to agawid.
Nagsubli ak tulangan inton agpasngayan ni Joyce lakay. Ha? Marengrengak iti kanayon a panagapad ah. Anya? Hindi. Kahit mo asawan, kanayon nga agapad na George kan Joyce. Wan lakay. Anya nga mo ti pagapapaan da. Ay na kung kumpurmi ah. Jakla impagarup akas jay gayam ti ugali ni Joyce. Hindi. Anya ti kahit mo asawan bakit? Sobra ti kinasilusan ah. Anya? Day tatipod no lakay. Di nakpay ket ibabainan ah. Pagamuan ta apaan nalatan ti anak ta. Nga awan mo't gapgapuna. Na, apay mo't ngay akas ta. Jakam mo ah. Masurunak pay kit din amang buybuya kadakwada. Kahit anya ngay mo't ti kunkuna di anak ta. Awan ah. Kas iti sigod. Kas latok mem. Saan ang matagtagaray. Sumumbat mo't nukwa. Ngam inton rinugyanan ni Joyce tinagsaw. Tumal na mo't ti anak ta. Ay, na yan. Maumaak amang kitkita iti kasjay a sitwasyon da. Iso ang nagawid akaw. Urayak latan ti awag ni George. Sakto manen mapan ijay dagos da. Apay nga barsa kay. Sino manen takadjachat mo, ha? Ay unay kan. Ninanang ti kasadat ko. Damdamagan na no kumustakan. No kaano ka no ti palagpas kay mo. Tapno amuna ka no kaano nga umay ditoy. Pidutam tinutbok na yung barsak ko. Sikat ti nagibarsak, di sikat ti mampido. Pidutam ko nak na eh. Ulan. Iyag mo dito ay. Abay ko, apay nga agsipat ka ngay. Apay aya, kayat ka nga rod asipatan. Ada reklamon? Na, ay awan mon. Aguuyong kansa na talaga. Aguuyong asasawamat? Amangan mat no sikat ti aguuyong, George. Ay, yak amugan ka. Di ta ka malangin. Ha? Di nakpanawan! Agsubli ka dito'y, George! Hoy! Agsubli ka dito'y! Ay, una yan. No kaano nga dan anak da. Isumot tanti ka layo na panagapa da. Ay, wun nga rod ah. Saan tumat ngamin amaaw-awatan ti ugali day jay a Joyce? Mapantantuman kit day jay dagos da. Tapay mag-insaw. Ay kat mapanta ka sa rita ida. Magbaganta ida. Ay nalalakay kan babakit dan insaw. Saanan ang masapul ang mabagbagaan pa'y dagijay. Nataungan dan. Amudan ter aramidan da. Awan kastay palagi pantalat ta ida. Uray na taungan dan. Magbagaan talat ta ida bakit. Nudenggan data. Di na sayaat. No saan? Di saan? Apay nga itaka lang asumangpan, ha, George? Di mo ayan na-receive ti chat ko. Di mo imbaga nga overtime kami ita. Overtime tarupam? Alay ko, ti ulok. Nabukulang saan? Dahil tatirumbang iti ulbod akaskan ka. Alay ko. Nag-overtime tarupam? Kat no nakitak ti post ni Mira, kadwam ida anapan nangan iti restaurant. Di kalman na jay. Itang lalaki ngay pos. Oho, ulbod kakit di ah. Talaga natangkan di astog mo. Uray awagam ida ah. Wano saan i-chat mo. Tapno maamuam na niya tipod no. Ay talagang na-chat ko ida. Apay ti ko nang jak maarami dayta. Anya? Iso adli ka agkam-kam mali. Tano maamuak nga ulbod ka. Talaga agdakas ka kanyak. Dayta ti tandaanam, George. Pasensya kayo na talaga, nanang. Gamdya akong maanusan tanak yun. Nalaboysan ti kasi nga raramidan na. Sobra ti kinasilusan na. Ikan na amin aka ipapanandag iti makitkita na. Kahit, anya nga ti planong ita, George Barok. Nasaysayat siguro nagsina kamin. Ha? No ti kinasilusan na, maanusak pa siguro. Gamtijak maanusan. Kati pa nagkabkabil na kanyak. Isupay kit din ababa iti kumabil. No mabalbalain, jak kumakayat ti makibiyang iti dayta aba nagbarok. Nanang. Kabisadok maki din ati ugali ti anak kaw. Iso ano anya ti desisyon niyaw, di iso nga ti aramidan niyaw. Agyaw manak, nanang. No kunam adimon maanusan,
Ay ket, pagsasaritaan tayo itinasaya at dagiti rumbeng a mapasamak, iti kasta na ornos ti panagsinayaw baraw. Maawatan mat siguro ti kayat ko asawan, George. Sigurado ka din ni George iti day tapang ngedeng na bakit? Wan siguro kinasaritan ng samot ang tiina ni Joyce. Hey, una yan. Kaasilaang ti ubing nukasta. Wan nga rod Jay apo ko tati kakaasi iti kasjay nga aramiden da. Apay, talaga kano asaanan amaala itinasaya at atungtungan bakit? Saan ka nung nga rodan? Nauma ka nun at alaga ti anak ta. Di na ka nun maanusan ti ugali ni Joyce. Kat no inyawid na amin ang akagawaan na dito'y balay. Kasanon ti ubeng? Day ta tinasken a pagsasaritaan tayaw. Isu asumurot tanto met inton matungtung da iti barangay. Ta inyo man sa kanumot ni Joyce iti kapitan nga uliteg na. Ay wala. Nasaya at mo't nga raw nung napanunod da nga inyo man iti kapitan ti barangay. Iti kasta, napimpintas ti saritaan. Wala kay. Isu amapantan tumet inton madanon ti aldaw apan nakatungtung da. Day, apayan anak ko. Agdardaras ka mag. Sa dino ti papanam. Mapanag iti ospital na lang. Intaray da kano iti ospital tanak ko. Anya, nay, taapay ka now. Diyak amo na lang. Awagan kay tulatan, hintun mamok tinapasamak. Sige, tumapaan akon. Sige ay, agan-andad ka iti panagmaneho manakaw. Awagan nakto apaman ang makadanon ka iti ospital. Gusto na anak ko. Di ka nagsangsangit, Juan. Ito hindi pag-atang mo agatas kandaya pa. Idisom di talamisaan. Anya nga iti ko na ti doktor. Anya ka ti sakit ni baby. Adda ka nunumunya na. Anya? Atoy, sublato mo. Tani, nabambanog akon. Itay ko pa'y lang nga isalsala ta di namot kaya ti maidisom. Ay kat ano usam talaga akas ta ti ubing. Tagdakit nga rudpiman sa gubanit na. Wan, amok day ta. Ngam nabanugak nga rudan. Iso asublato mamot. Yung mo. Si kamot ti agbantay ita tamaturog. Anya, ang amumot nga da trabaho kinton bigat. Dak mabalintag puyat. Agpada talaang mat nga da trabaho na. Sumrekak mat inton bigat. Anya, unak man nag-leave ka. Saan pa'y? Tadyak mat amo ama confine gayam ni baby. Mala, siya nga rodin tagbantay. Agpakadak lang nga niti trabaho. Rumbang laang tasika ka nga rod ti ama na. Iso asika nga rod ti agbantay. Ay nakakaasi mo ti apo ko talakay. Ay, naku namon bakit? Rumbar umunag mata ni di ospital. Wan nga rod Basol day jay ajoys ti kasjay ang mapaspasamak iti ubeng. Ay na, di ka kadyag pababasol bakit? Apay kit dinasaan, kit isumot ti pundaw. Saan tamot nga amo ti husto ang makagapu tinagsinaan da? Tila ang matsaid ti anak ta tinangaganta. Di tapay mo't nangag ti side ni Joyce. Ay nasaanan anas kan adenggampay ti side ni Joyce. Taagdadatamot nga iso tinakabasaw. Bakit? Si kalangaruden a mismo tinangibaga anasingpet jay anak ta. Ita, kasta manang tibagam. Kasla jay anak ta pa'y titakas. Kasaritak tuban nga rod ni George intron sumangpot. Katuan ngam di mon gamdan nga ibaga nga agsinubyan da. Tawanan namnama mapasamak dayta insaw. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag.
Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg iti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggen. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak no di ket maipapan iti inak a naparabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Ipan ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asidaan dagiti kakasinsin mo. Manan? Katno ini kanyo mat ida-idikal man. Ikanyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nangro na katawan mat sabsabali. Wen ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga agtrabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itadyo. Ado nga rod mat tiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan maysa, sayang mat no jak itad daytoy. Sigurado amabang listumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta matan tirinugyan nyo ang negosyo yo, kabakis? Mayat matlaeng ka di. Kasinapot Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na laing, tamasapul minsamot ti mangalay ti kadwami. Saan may ngamin na nakabagalan kinibakit? Ado una yan ti matrabaho. Ay kat mangala kayo ngaminan na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan? Wan nga rod, amangan no adamom kabagis. Tay kumaamu na tagmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawan. Awan matla ang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mo't apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Anta ka di bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay gatuan anti. Basta dyan nalakakan nalagan laeng, kaya't ko Wen, dalagan laeng at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti? Agsapsapol ni uncle mo at James iti tangdanan na nga aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay iko, kita ito anti. Adapay ngamin ar-aramiden mi Jedaya. Kasta aya. Wananti. Sige. Mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramiden nyo kaanakan. Wan, auntie. Di mat agsapsapol ka iti pagtrabahwam, dayan? Wan manang, apay, adam mo? Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Agaplay ka na. Ay, katulong man. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Ganti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang, ken maysa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malusya nga kun ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Jak kayat ti agkatulong. Jay kumapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang,
Amang ano, dapat kwartayo dita. Mangitid kayo man, itigatan ko itigatas kin diaper tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam, itiigatang mo itigatas kandaya ti anak mo. Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to, inton makasapulak iti pagtrabawak. Ay na, kaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw taon tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ninanang mo Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Yo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababayin taglako iti pandisal. Amangan no makita dakdag iti barkada. Ket birngasan dak tupay iti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya perti anak mau. Saan akasta aday talaang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasi man ta pumarbangon na mariing. Oho, ore o awan met ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Amang ano inton bigat pa'y. Apay ka di. Mangtad kanto man iti sangaripo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostom inton bigat. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay, una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jak pa'y mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramatan da? Apay, di dala mabain adumaw dawat kada kayo? Adday ta ka manen ako nanak ko. Madi ta agim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da. No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon a makuna. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga ulila dan iti ama. Tulungan talat taidan aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul! Naa, unay mo daytan a panagtig-abmaw. Mangagpayan dagiti karuba. Ayot na busugak nga rod mo titi kastaunay nanang. Naggapuam man nandaya. Secret! Ay banda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong manin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, si mumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. Aday ta kayo man ako nakon. Sirmunan dak manin. Di ka lang sumana ko. Pumanawak man lagan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustom! Hoy! Rustom! Oo, Insan Michelle, si Mangpat kamit gaya man. Kunak no adda ka pa'y lang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, Insan? Sagpaminsan laang mat. Kat, ayan tay pasalubong ko nga, Insan. Napanak laang nagtor, Insan. Sa anak ang nagabrod, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray apay. Awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar laang ko ma. Awan, Insan. Naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay, kat agpagatang ka nga ruden ay iti soft drinks, Insan. Tamaramanan tayo man matisweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukub ko kat. Ha? Ay, katwan Day talaga yam. Atoy. Ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta merindaan tayo, Insan. Ayos! Day takat ti kay kayat ko kan ka, Insan. Talaga agalante ka.
Oy, Dayan, ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks tag merienda tayo man. Si kangaminan at timapan insan. Masadutak insan. Kan may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba simbang pat? Saan ayan na pang kanagtor? Wan, ngam nagawid kaming matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kaming tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo ti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Taoray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamot gayam. Kunak mo nalakalaan. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilangan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamana. Mangtid ka man, iti pang gin. Gin, kunam? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan aramid. Anyan, imal aldawan, gin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita am share ni insan janin iti Facebook na, mami. Anya ti in-share na anak ko. Dayta ni, basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditi in-share na anak ko. Husto mo't, kayat na nga umangat when no umasensoda nga kakapsa. Kasano ko mga umangat when no umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Day tala ang mangnamnam ay tikukuanda. Ay natila pa kasigsikuram mo't si Michelle. Bayam kadila ang ida anak ko. Iso nga rod mo't ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay? Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo nga minatap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay, mami? Ibagbagak laang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatem ka dilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Nay, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Dayta mo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Aw, Janain! Ingka mangisaangan aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. Adda ko Rustom, ingka mangisaangan. Nayunam ti ilutom ta ang mga nuagawid ni Uncle yun ton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun madamdaman ton. Anya anasapa pa'y. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sika lang timapan mangisahang manang dayan. Adda kukuag. No asino ti ubeng, isu ti mapan. Di nakdisturbuan, tamadama ti panagay-ayam ko. Agay ayam akmut lang. Ay nagalas ketikas ta nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langan. Tap na amok lang arod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minen, Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. Adda nga rod kukuag. Ape di kay makawaawat. Amala! Tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan niyaw ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek. Tawan mo sir-sirbiyo nga inanak. Makauma kayaw. Oh, Uncle James. Naimbagman ta nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga eh? Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga eh. Kumusta kayo matan? May atlata mo tangkal. Dumanong ka ata aginom tayo. Madam matitagay may ditalikod ti balay. Na, bigbigat yung madamatitagay yo. Uwan angkal. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Aduda angkal. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay jenda. Nabayagan nga insardeng ko ti uminumitara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle. Umay ka laang maki-istorya. Agpulutan iso. Ado ti lamas a pulutan. Adapay igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka ditita. Awan, uncle. Ang mga no, da dita balayda. Sige, tamapan ko man nga rod kita, dita balayda. Sige, uncle. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama.
Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Naalukoy mo lang ka din ni Julius. Saan ka bagis? Ado matirason na. Imbagak matlang ka da Rostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Di dan sakay tagtrabaho. Ay, una yan dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, jakon mas daw ka bagis. Kat no inyo ubing damot ngam hindi kas dyan nga ugali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso no kastamot adida kayat tagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Kam talagan sa nga awanin namnama. Kas jayda na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay, Mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan Janin. Anya kano timbagan na. Ik-ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod kano ayan ni Julius. Jak amo Mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay kano ti imbaga ni Antim Aleti. Awan saan na kano sinungbatan? Itid na laang ti daga pagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagbalayanda. Wan nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Ay, talaga di da agpanpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Ay, una yan. Ante Veron, puludak man bitilugan nyo. Sa dino ti papanam ay. Mapan kami makibasketball ije kabangi ibang barangay ante. San kami nga umanay iti motor. Nanginamot arkila. Isuan na panunot ko nga umay buludan tilugan nyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulod tilugan, tausarak? Ne, ada ka maggamit ni tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabaho ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, Mami. Ag-commute kayo laangan, Rostom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay matetan manang Michelle. Para maminsan laang mo tabuludak tilugan nyo. Iparit nyo pa'y mat. Saan ko nga iparparit tilugan, Rostom? Kan maysa? Saan laang mat anam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adu pa'y tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali manang. Kat gagasak mo't sakbay nga isublik. Gagasan nga. Dinak man ululbudan si ka, Rostom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammukon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rostom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usarin nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intaikan biagita ket nagapo kanipagayam tayo adani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw.
Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilingad na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Wen nakapimpintas ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak timang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko ma, tadi kan to agbalbalyo. Ah? Apay ko mga agbaliwak. Sikakid ni Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak tikas na? Ay ayatan ka unay, Dani. Kastakmat ka, Karen. Ipatpatag ka unay-unay. Ket namnamaak nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti koleyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita ka pimanaw itayan ako. Uwen, nanang. Kaslag dardaras mat. Uwen, sang-sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na inton bigat. Kasta. Ket, kumusta nga iti panagadal ti nobya man ako? Medyo marigatan ka no, nanang. Agam, kuna naman nakabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwen, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga road ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Mala, umunag ka. Agyaman na, Karen, ha? Anya ay dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abaston. Kapuros a prutas ken natnatay. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos ditoy. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta, ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, kuwan kahan. Nangan ka din? San pa'y kaririing ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok ang mga numat-maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagarmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi. Ay, kat ituloy mo pa'y lang nga ron ti maturog Reingan kan to, inton makaluto Ay, sige man nga ron. Ay, napuyatan ak nga mina talaga. Kaano ka pa'y asimang pa, tanak ko? Kasangsangpot ko launay, nanang. Di magasak pa'y nga miniji palengke. Ate, ingatangan kayo iti tinapay. Kan inlak aman kayo mutan iti sidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman. Birbirukan na ka. Apay ka no, nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Ket sikat ni napili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga, kasta nanang.
Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan, anak ko. Pudnunay day tananan. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak na kaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Banag arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anyagay manandag itayin sang mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery, nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na, nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat ka nakasing-sing petpay. Ni nanang met, adayo nagasgasat akmet na iti anak yo. Ngamin, kinayat nak, uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namot saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak barok. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit di ta talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Ta talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la kuma, nanang. Kumusta kan Karen? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awag akan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Diyak kayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sumbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay laang, Mat. Ayun gayam, at naman ang babayadan mi. Kasapulam ka diti kwarta? Uwen ko ma. Imawag ak ijay balay, ngam awan kan humpay mat ti may pauid da nanang. Di ka di makaawid ditoy? Saan pa'y nagado ti as-asikaswag. May stressak nga rudan kadagiti nagado ang arami ti dya pagadalan. Sige, itulod ko lang nga rudan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin tinapatag ada ramatan. Kan may sa kayat ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tanong ipauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito yung syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango kaputa makumiko makitya pagadalan. Sige nga Rod. Masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipauit ko ti kwarta ka sa pulam. Adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ni Nanang Mat. Siyempre, nalamin ni Bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung kiminis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to'y anak yun Malaksit iti dayta. Nagagutak pa'y. Sabagay, nataer kamot ket di ang agpayso anak ko. Nangisit ka laeng basit. Ni Nanang Mat. Tol, dark and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, Nanang. Pagyamanak unay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, Nanang. Tinapatag, agin inayat kami kan ni Dani. Wan matket di balasang ko. Kat sapay kumata di kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, Nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, Nanang. Ado nga mintin kamakam ko jay pagadalan. Iso nga itaak lang manan anak kaawid. Aya, ay kat say-saya atong nga ron ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakkel mo. Bakay?
Apay ka de lakay. Nagadumot ti grocery di lambisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da kijay. Iniyag mo ni Danay tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta pa kay. Ay, huwan nga magkas na nakababain mo nga rudan lakay. Saan da pa'y nga agasawa iti anak ta? Kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamit ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit? Nga main, saan mo mat adinawat? Inted naman. Kan may isa, uray saan da pa'y nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Ngabay, itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslas-tog dangag sasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't kit di alakay. Nagasat kit di anak ta, nga main, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pay. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ah? No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki tinaya. Di mo kumamagpagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namat ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagay, nagsingpay, kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makaamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman ang unay, Dani. Ibaglaangan, tada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamat na iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan ang yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak matan ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo tinto na rin. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital Iti kasta, maamuak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubuatak labi 8. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman hak. Bye. Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadag iti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor, iso kumati aramidan niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita agto makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Iso asapay la ko maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayong tumanan ti agsarita. Ato pa'y ngamin ti aramidag. Sige, anak ko. Bye! Uy, Manong Dani, si kamag gayam daytan. Dandani di ka na ilasin Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga'y asaan kayo mat anagkuyog kiniinsan Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ni, bagyo ko nam. Kat na iso mat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amang ano sa bali. Kahit ko asawan, amang ano nagbidot ka lang itinakita. Kasano ko mga agbidutak?
kat no nagsao kami pa'y nga rod. Gimatang iti karne kan natang, iso ka no ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pa'y nga rod, anasa mabuting kamay, ngamin lumuklok magmat, ang agis-isom laang mat. Sa bali latang amin no nalaing nga agaywan tinobyo na, saan ka di manong Dani? Kwa? Una. Sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da, Venus. Kat, agyaman na ka. Awan anyaman na manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen? Di ka kumagong ungit, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo. Wen mo, parikot iti nagbaitan ta. Ha? Ne, apay mo ta nasaludsud mo day ta? Wen takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa? Pasensya kan, Wen. Pasensya kan, no anyaman tinaybagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka, mad. Pasensya kan, Wan. Makumikumak nga na talaga iti panagadal ko. Isuhasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka, man. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din itinaibagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan may sa, talagamat nga dabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idaba kung da ito ado pa niya mintinaskan nga ilabas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kasamad kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Ambom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapo ka dagiti adoon anay tultulong mo ka na kami. Nagrunakan ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gapo tada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Subag mamanulangan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ay katuan abaraw. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kami amakibiyang ta nahustuan kayo matan ititawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yo, nanang. Ngamin, amo mingad adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ay katuan no may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kamilaang dito'y nakasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka anakan. Bili ba ka talaga iti kinaalis ma? Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pag-alistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto? Masikog magaya mo ni Karen. Masikog ko na, Uncle? Kawan! Isumot yung warwara sa damag dito yung lugar tayaw. Anya, di mo nagraduar ni tabulan na ya. Apay no, tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan ang nagtrabaho ni Karen. Patsek asan ngagbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka ngagtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kanakan?
pakawanan na ko, Dani. Diyak na mo ti sawa, Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamot ti pamilyam. Awan sa bali a pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay na aramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat ka mat, Dani. Ammom da ita. Iso na lang takasla na pukaw da ita. Gapoy iti panagin na dayota. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuykuyog. Kan panangan andingay na kanya. Kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay nga italang ay pagamtay to'y. Itatamasigogan. Nagbutangak nga Dani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay naramid mo? Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, gusto na ita panagsangsangin mo. Anyang nga rod. At daditan, nalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ka. Dani. Ngimuray no kasta. Agtalinayad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag tirik na parakan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso na lang. Ta sa anak mo't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Miss F, idinagam-am mo kami kani Karen, aklunak ana love at first sight ken kuana. Iso nga inpapatik nga rod tinangaram kanya na. Nagbalbaliwak iti kinaman nang inom ko. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko kadagiti amin nga aramidak nang runa unay iti panagtrabaho kan iti inaldaw a panagbiag ko. Nga manyan takas dayla ang gayam ti pagtungpalan ti amin. Jak malapdan nga ay ayon ti bagik. Sayangak amin abannog ken sakripisyo para ken kuana. Naggraduar ni Karen sakbay adim makkal ti tiyan na ket damag ko asinarongkaran gayam ti lalaki ijay balayda. Nasakit tinakam ko. Iso nga ita, minnalemanan ti panaginom ko tunggal malpas ti trabaho mi. Sapay kuma ta nakaibati ak iti adal nang runa kadag iti padak nga agay-ayat iti napudno. Toy pagayam mo, Dani. Ken ka pagayam, Dani. 1. Pudno asayang. Ngam panagkunak ket dimon sayangan tinaitulong mo kani Karen. Kastamot tan iti pamilyana. Nasakit man nga masapol nga ag-move on kan. Lipatamon tinapalabas ket mga barwanan ka. Saan lang ani Karen ti babae dito'y lubong. Ti panunutom ita ket ti masakbayam. Luktam tapusom nga agayat manen. Patyak a masarakam tumatlaang ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Dani, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.